ubu hagiye gushira iminsi 40 Donald John Trump atangiye gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ye ya kabiri nka president wa 47 w'iki gihugu. Gusa kuva yatangira gutegeka Amerika, impinduka zijyanye n'ibyo yavugaga yiyamamaza zitangiye kwigaragaza, by'umwihariko izerekeye intambara ya Ukraine n'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Trump afatanirije na Elon Musk biri kuvugwa ko bari gusenya imibanire y'imyaka irenga 80 hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo zo mu burengerazuba bw'Uburayi zihuriye mu muryango w'Uburayi ndetse na OTAN ntibabanye neza kubera Ukraine. Uretse ibihugu, Trump ubwe na Volodymyr Zelensky nabo ntibabanye neza, kuko ubu ari kumvikana n'Uburusiya Ukraine itarimo, ndetse arashaka ko intambara ihagarara abanyaburayi na Ukraine batabirimo. Donald Trump abanyaburayi bari kumushinja gukora ibintu mu nyungu za Vladimir Putin, ndetse ngo bizagira ingaruka. Ubu arimo gukora ibishoboka byose ngo yishyuze Ukraine amafaranga yose y'inkunga iki gihugu cyahawe na Joe Biden yasimbuye ku butegetsi. Ni no muri uwo murongo Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bumvikanye ko basinye amasezerano y'uburyo Amerika yacukura amabuye y'agaciro n'umutungo kamere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu gihe aya masezerano yaragiye gusinywa, President Donald Trump wari kumwe na JD Vance, Vice President we, batonganye bikomeye na Volodymyr Zelensky imbere y'itangazamakuru. Ubwo President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yagiraga ku biro bya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House, icyamugenzaga cyari ibiganiro bigamije gushaka umuti w'intambara maze imyaka 3 ihuza igihugu ayoboye n'Uburusiya, ndetse n'uburyo Ukraine izishyura ikiguzi cyatanzwe na Amerika muri intambara bikoresheje umutungo kamere wayo. Gusa ibintu byahindutse mu kanya gato cyane, nk'ako guhumbya ubwo abayobozi bombi bari bamaze kugirana ibiganiro, hari kwinjira mu mwanya wo kuganiriza itangazamakuru ibyumvikanywe. Ibiganiro byatangiye neza, Trump ashinja Zelensky kuba afitiye umujinya mwinshi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, ndetse ashimangira ko icyifuzo ari ukurangiza iyi ntambara aho gushyigikira uruhande rumwe mu ziyirwana. Trump yavuze ko ashobora kuba umuntu ugoranye, turashaka ko ngorana, nshobora kuba umuntu ugoranye wa mbere wabonye mu mateka. Byafashwe nk'ubutumwa yageneye Zelensky wari umwicaye iruhande, ariko ubona atishimiye na busa ibyo arimo kuganirwa. Vice President Vance yatse ijambo maze yunganira Trump avuga ko igihe kigeze ibiganiro bigahabwa umwanya, kuko inzira y'ibiganiro nta musaruro yatanze. Ati igituma Amerika iba igihugu cy'igihangange ni uko Amerika ikoresha inzira ya diplomasi, hari nabyo President Trump ari gukora. Iri jambo ryazibiranyije President Zelensky wari wicaye aho arebamo umujinya n'uburakari budasanzwe. Mu ijwi ridasohoka neza ahita asaba ijambo abaza Vance ati nakubaza ikibazo. Vance atazuyaje ati yego. Zelensky wavugaga ururimi rutava mu kanwa kubera umujinya yagiye mu mateka asobanura uburyo President Vladimir Putin yatangiye kugaba ibitero kuri Ukraine muri 2014 bagakoresha inzira za diplomasi, ariko ntibitume adakomeza gutera icyo gihugu. Yasobanuye uburyo Putin yarenze gushyira mu bikorwa amasezerano y'ibiganiro ndetse no guhagarika intambara akayarengaho yose ntacyo yitayeho. Abaza Vance ati diplomasi uvuga ni nyabaki, urashaka gusobanura iki? Vance yisobanuye avuga ko icyo yashakaga kuvuga ari diplomasi izashyira iherezo ku ntambara igiye gushwanyaguza Ukraine. Mu gihe Zelensky yaragiye gusubiza, Vance yahise amuca mu ijambo mu buryo bwahoranije ati Perezida Zelensky, ndatekereza ari agasuzuguro kuza muri Oval Office ukitwara gutyo imbere y'itangazamakuru. Zelensky wari ukunje amaboko yazunguzaga umutwe ubona rwose yarakaye cyane, ariko ubwo Vance akomeza kumusomera amubwira ko Ukraine ifite ikibazo cy'abantu ijyana ku rugamba. Ati wakabaye ushimira Trump uri kugerageza gushyira iherezo kuri intambara. Zelensky kwihangana byamunaniye yongera gutera hejuru aca mu ijambo Vance amubaza niba yarigeze kugera muri Ukraine ku buryo azi neza ko icyo gihugu cyabuze abasirikare bajya ku rugamba. Vance yabanje kurya indimi ariko asubiza kazi biri kubera muri Ukraine nubwo atahageze. Vance yakomeje amuhata ibibazo, aturahakana ko mudafite ikibazo cyo kwinjiza abasirikare mu ngabo zanyu. Ese ntutekereza ko ari agasuzuguro kuza muri Oval Office ukabwira n'abayobozi bari kugerageza kugufasha? Zelensky yahise asubiza ati cyambere mu ntambara buri wese aba afite ni ibibazo, ndetse namwe Amerika mufite inyanja ibakingira ibitero by'amahanga, mwumva nta kibazo mufite, ariko muzakigira mu bihe biri imbere. Trump wari watuje ari kumva ibiganiro by'amakare yananiwe kwihangana ahita aca Zelensky mu ijambo ati ibyo ntabwo bizi, ntutubwire uko tuziyumva mu bihe biri imbere, turi kugerageza gukemura ikibazo, ntugomba kutubwira uko tuziyumva mu bihe biri imbere. Perezida Zelensky yahise agabanya ijwi ati ntabwo ndi kubabwira uko muziyumva, ndi kugerageza gusubiza ibibazo. Trump wari warakaye yongeye abwira Zelensky ati ntabwo uri mu mwanya wo kujya nuko tuziyumva, tuzaba tumeze neza, ntabwo uri mu mwanya mwiza, nta kindi ufite cyo gukora
uri gukina n'ubuzima bwa miliyoni z'abaturage, uri gukina n'intambara ya gatatu y'isi. Mu gihe Trump yavugaga atunze urutoki Zelensky, nawe yageragezaga kumuvugiramo yisobanura, ariko ijwi rye rikaba rito ku rya Trump wavugiraga hejuru arebana na Zelensky umujinya. Trump yahise amusubiriramo ko ari gusuzugura Amerika, ati ibyo uri gukora ni ukubahuka iki gihugu. Vance yahise akomerezaho ubwo Zelensky yari yabuze uko yisobanura hagati y'abagabo babiri bamurusha ijwi rinini banavuga icyongereza neza biboroheye, mu gihe we yakunze kudidimanga ashaka ijambo ryo gukoresha. Vice President Vance yibukije Zelensky uburyo yashyigikiye abademokrate ndetse akanabafasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ubwo icyo gihe cyose Zelensky yabaga ari kugerageza kuvuga agasobanura, ariko ijwi rye ntiryumvikane habe na gato. Mu gihe yabonye akanya gato ko kuvuga wenyine, yakojeje agati mu ntozi ubwo yabwiraga Vance ko kuvugira hejuru atari ko gutanga igitekerezo cyumvikana. Ijambo ryarakaje cyane Trump wahise amusamira hejuru, ahita amubwira ko Vance atari kuvugira hejuru, ati igihugu cyawe kiri mu bibazo bikomeye. Zelensky yatakambiye Trump amusaba ko yakongera kumuha umwanya agakomeza agasobanura igitekerezo yari atangiye kuvuga, nibura kikarangira. Trump amutunga urutoki, atoya nta mwanya ubona, havuze igihe kirekire. Trump yakomeje gusomera Zelensky amubwira ko Ukraine yahawe miliyari 250 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingingo Zelensky yashatse kwanga ariko ntabitinde. Ati iyo utagira ibikoresho bya gisirikare bya Amerika, intambara yari kurangira mu byumweru 2 gusa. Trump wari warakaye yahise avuga ko bizagorana gukorana gutya. Ubwo Zelensky ntiyatuje, yahise akomeza guterana amagambo na Vice President Vance. Trump yahise afata ijambo avuga ko ikibazo cya Zelensky ari ukudashaka amasezerano y'agahenge. Zelensky yamuvuguruje amubwira ko yashaka, ariko akabona icyemeza ko Uburusiya butazongera gutera Ukraine. Trump ntiyabyitayeho, yamubwiye gusa ko agomba gushimira Amerika ndetse ko nta mahitamo asigaranye. Umunyamakuru yabajije Trump icyo azakora mu gihe Uburusiya na Ukraine byagirana amasezerano y'agahenge ariko Uburusiya bukayica, nk'uko Zelensky avuga ko bwabigenje mu bihe byashize. Yasubije ko impamvu bishe ayo masezerano ari uko batubahaga abayobozi ba Amerika b'icyo gihe, aribo Barack Obama na Joe Biden, kandi ko Uburusiya bumwubaha. Trump yavuze ko mu gihe Zelensky atakwemera gusinya amasezerano y'agahenge, Amerika izahagarika gufasha Ukraine. Ibi bikimara kuba, bamwe mu bategetsi bo mu Burayi bagaragaje gushyigikira Perezida Zelensky ndetse bamubwira ko atari wenyine. Gusa abategetsi b'abanyaburayi bakomeje kugaragaza kutishimira imikorere ya Donald Trump ndetse baramusura ubudasiba kugira ngo baganire ku mikoranire imaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Mu minsi nishize Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabaye umuyobozi wa mbere wo mu Burayi wasuye Donald Trump kuva yarahira. Ku cyumweru ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 2025, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Emmanuel Macron w'Ubufaransa wasuye White House, mu gihe Amerika yamaze guca amarenga yo guhindura imiterere y'imikoranire yayo n'Uburayi. Ibiganiro by'abo bayobozi bombi byagarutse ku miterere y'ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu biri mu muryango umwe bw'Uburayi. Ubufatanye bwarushijeho kujya mu kaga kuva Trump yajya ku butegetsi. Amerika irifuza ko Uburayi bwongera ibyo bugura muri Amerika, mu gihe ibihugu by'Uburayi nabyo biri kurushaho kunenga imyitwarire ya Amerika muri ibi. Ikindi kandi amakuru avuga ko intambara ya Ukraine hari kimwe mu byo baganiriye, kuko Uburayi na Amerika bitumvikana ku buryo bwo gutwara intambara. Trump yasezeranije kuyisoza vuba, mu gihe Uburayi butayibonaga gutyo. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Sébastien Lecornu yatangaje ko igihugu cye cyifuza kujya mu biganiro na Ukraine ku bijyanye no gucukura umutungo kamere w'iki gihugu. Sébastien Lecornu yabivugiye mu kiganiro yagiranye na radiyo ikorera mu Bufaransa France Info kwa 25 Gashyantare 2025. Yahishuye ko kuva mu Kwakira kwa 2024 Ubufaransa bwaganiriye na Ukraine ku buryo bwabonayo ibikoresho by'ibanze bikenerwa n'inganda za gisirikare. Ibiganiro nk'ibi nibyo byari bimaze iminsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine, bigamije kwishyura inkunga y'intambara iki gihugu cyahawe mu ntambara imaze imyaka 3 n'Uburusiya, ariko White House yo yavuze ko amasezerano hagati ya Ukraine na Amerika atasinywe. Ku rundi ruhande, umuryango umwe bw'Uburayi European Union wagaragaje ko nawo wifuza kugira uruhare mu gucukura umutungo kamere wa Ukraine, nyuma y'uko Trump atangaje ko azashyiraho umusoro wa 25% ku bicuruzwa bituruka mu bihugu by'umwe bw'Uburayi, Ubudage n'ibindi bihugu byatewe impungenge n'uyu mwanzuro kuko ushobora gutuma ubukungu bwabyo busubira inyuma. Amakuru avuga ko ibyo bihugu nabyo bishobora kuba biri gutegura uburyo bizongera umusoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika mu gihe Trump yashyira mu bikorwa iki cyemezo. Ku rundi ruhande, birasa naho Donald Trump ibintu byose ariko birebamo inyungu kurya ari umucuruzi, kuko biravugwa ko nubwo ashaka kugirana amasezerano na Ukraine yo gucuruza umutungo kamere wayo, ngo birashoboka ko ari no kureba uburyo yazakorana na Vladimir Putin mu kubyaza umusaruro umutungo kamere uri mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye.
perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we yatangaje ko yiteguye gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro y'igihugu cye, cyane cyane ari mu bice byahoze ari ibya Ukraine. Mu cyumweru gishize nibwo perezida Putin yatangaje ko yiteguye iby'imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amabuye ashobora kubyazwa umusaruro nayo mu bice bya Donetsk, Luhansk ndetse na Zaporizhia, byose byahoze ari ibya Ukraine ariko bikaza kwigarurwa n'Uburusiya. Mu kiganiro Donald Trump yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko yateguye kuba yakorana na Putin muri iyi gahunda. Trump ati nakwishimira kugura amabuye y'agaciro ku butaka bw'Uburusiya niba byashoboka. Bafite amabuye y'agaciro meza ndetse na peteroli na gazi. Ni ibintu byiza cyane. Ni na byiza ku Burusiya ko twakorana ubucuruzi, bafite ubutaka bufite agaciro kandi butari gukoreshwa. Ku bw'ibyo rero ni ibintu bishoboka cyane. Putin aherutse gutangaza ko igihugu cye kigiye gushyira imbaraga mu bijyanye no kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro, gifite cyane cyane kubaka ubushobozi imbere mu gihugu, gusa ashimangira ko yiteguye gukorana n'ibindi bihugu bibishaka birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bitangajwe mu gihe Amerika imaze igihe igaragaza inyota y'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Trump yavuze ko agomba guhabwa afite agaciro ka miliyari 500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Ukraine yishyure inkunga yahawe n'igihugu cye mu ntambara imaze igihe ihanganishije n'Uburusiya. Iby'intambara imaze imyaka 3 n'iminsi 4 ibyayo nabyo ntibiramenyekana neza, haracyarimo imikino myinshi ya politiki, muri make nta n'umwe uzigiye zarangira. Gusa ikigaragara cyo nuko zamaze guhindura imirishyo umubano hagati y'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Donald Trump yagera ku butegetsi. Ntabwo umubano umeze nk'igihe Joe Biden yari ahari. Gusa nanone ariko ibi ntawe byatungura kuko Donald Trump yari yarabateguje bose iba ari gukora, ubu buri wese ni ugutegereza kugira ngo tumenye uko bizarangira. Njye ubu nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganira kuri channel. Wakoze kudukurikira.